Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Arngut kisam lalut, wei ubla arpois nam kerta nak senang maulai mau tawar. Yau bela tiap kerteng kum uban kin Theodore pada aksiet, bat wei pan. Ubla arpu ars nam kerta yau bela tiap kerteng kum uba koridor lingdok mau plang nak senang maulai nang mali kila doe la ka jong kajing em. Hadien ba kila ngam jilop hawa umnyi ha kala ski ublei. Ka khat santrik mlailar ar hajar arpu ar kat ba kidang lek bam khana bat laki parlok harut jong kini kawa. Kat kum kajing tip belayo lum layo thu bagi dan rewut ki khana na Shillong ki belalek bam khana harut kawa umngi kabahap hapo ka khaput jong ka South West Khasi Hills District bat ka Eastern West Khasi Hills District hajan ka Shnong Jaran Hot Spring ka ni ka kunhun ki samla kalapoy hawa umngi ha ka por sipaji no phaisngi deitat anda kila thmu bandek bam Joshua ban lek phai no shalayeng kila lek sum pengat hakani kawa ka por sau baji e janmiet bat dai hakum kani kapor ba wei naki ulang ngam jelob kat ba wei pat uparlok ubla lek yarap ulang ngam jelob lang yeladi ya kamet jong samla ban kin Theodore padaksi layo sei no ha step jong ka khan rio tarik nailar araja arfuar da wei nong nya kali kamai local taxi na mau kerwat Shillong na ka juk athwei ba kini ki arngot ki langam jelob kat ba ya kamet jong usamla kit borlang lingdok mau plang empat lap setia haduk mentah bat ka kunhun search and rescue team jong katnat fire and emergency services kidang yai beteng banwat haduk ni khlep mat balapen mi yakni khubor ni nakaliang jong kakur tak set hidap ka susi ka ba thang ka ba onja ni ka kakur jemi tak set satu shot ni menen wei nakdeng jong kakur jemi u ban kan Theodore pada kaset ubah di hakajing yawan kai piknik sini sapo ibakot kot ikene kawa ungi kaba le ami na Shillong kiwan nang ta kam piknik basosi adan sau je sau steng ni yo jingtiap pa arngot nakten jeng di hindrungot ki bawan sini na kajuk kadang nak mulai tak ki arngot kita kom hakajing bakla ya jingi ka kom ngam not spom kabide kan ya teh ni nak lihat ka kerja bat perlak kerja tiba kantam tu bawan menen ada kerja susi crowd kami kong nga di pahi ngasem tang kakor tak set kai pieng kesem kerjani parok kowe tidak kerja suki
susi thang ane kapor kaduk menin ngai up bersemet pat kaba kerja menin tu kasulong accidental kan kasulong insiden tu bakimnya nang banjingi ki ya ka rak no ka koi ka caka ka long koren ko ka pressure jam nako lara ka sarajin tu jung siap ro ka pelong ki ba kim la su pan pan yadai la dia te tak bagi kene te apa katai ka ba sosi kawan ngi bat nang ni smat na tu akan pam ya yanoi no ki pawan har ni ka wa ni kalong ka caka ka pala pam ka pala ja ki bon pa jing sosi te am kwa ba ngakan tu ki pam ni ki pawan na selong kam tam ki bom tip ya kan ki area sini kalong ka pam sau ha lada ki wan ban pam khana sini kim dei ban jing kim yo wara ka jing sosi ya ka ying sem ka jung no te bat ka khadu ya na homla ban batai ne nomor ba jing kloi jing kloi jing ki pahai sem ki panajan ban tengah tam ya police department ya ka SRT bat tam yu balam ba da ka jing kerwa tunggu ni sanbade wilayah Lekbat ngaduk menit ni mlap ne wan ding driver ba nyak kali ini seselong wan banirap wan terwahi ka ban yarap ban sei ya wei naki anwat ke da ka jing siap dekat kami saya kira ya ngamlang hanta ban ya pek ya wei naki te kila alat ban tidur kalong ka ke ba setengah dia kot layot loy khantam ngai ka jing sungu ya sardar jong urang pak senong jong ka lau blei ka banane bala sim ke jukli untuk menyem khantam ya sama tonglar pada ka senong try jong nei kila emi ngadu menen met aduk menta kita edan lang kita snolem ini ka jingja ka sosi ka jong ka kot ka jat jungi te tang tai ka ka bangi Aisyah police department ba pan jirap department ba adem ba department awan ka adem ngayo ni tepat department ba nomor ini tadi ka accidental ka insiden ka ba mendai ba ni terkam ni kata ni ke kata postmortem ni lah naya limba najisi pan ka exam certificate nang ba ini yo man yo ra no ida yin kan ya ka met kan tam ini perlu dibayawan lang dan ke